traži i nalaze rješenja za stvaranje jedne bolje atmosfere nego što možda trenutno jeste. Da vas pitam sad ovako malo, s obzirom da još postoje nacionalni savjeti, odnosno pokušali su da se formiraju, kako gledate na to što Crnogorci nisu uspeli jer nemaju dovoljan broj i Jugosloveni kao nacionalna manjina ne mogu da se upišu jer nemaju jezik? Meni je teško da prokomentarišem zašto Crnogorcima nije data prilika da oni formiraju svoj nacionalni savjet. Možda postoji neka druga politička, da kažem, okolnost. Da, ja u to ne bi ušao. Što se tiče Jugoslovena, verovatno će sledeći popis pokazati da Jugoslovena verovatno sve manje i manje ima. To je bila, da kažem, jedna više decenijska politika kada je stvaran jedan narod koji nije postojao, ali postojala ta država koja se zvala Jugoslavija, ali naravno svako ima pravo po zakonu da se izjašnjava ono što jeste i nikomu to ne može osporiti. Ako vam onda zakon to dozvoljava, onda dajte priliku tim ljudima da to neguju i da to mogu da čuvaju. Sve ovo što ste rekli verovatno ide u prilog i onome što ste ranije pričali, pa s obzirom da je vreme pred nama i da bi trebalo da se premosti onaj glavni problem, to je ujedinjenje vlaške nacionalne manjine. Da li ćete raditi na tome, ovo pitanje za vas, i da li mislite da je realno da se to u skorije vreme upravo očekuje? Mi ćemo raditi na tome i ja mislim, bez obzira što danas imamo različita mišljenja unutar naše zajednice, mislim da je to realno u nekom doglednom vremenu, kada zaista dođe do jedne svestrane emancipacije naših Vlaha, da ne dođe više do sporenja kada je u pitanju jezik, kada je u pitanju istorija, kada su u pitanju one suštinske vrednosti vezane za našu zajednicu i mislim da će do toga doći, ne znam kojom brzinom i tempom ćemo stići do toga, ali ja ne vidim drugačije, jer vi danas možete vidjeti kod svih nacionalnih manjina da ima tu raznih političkih opcija, jedni se zalažu za jedno, jedno za drugo, ali oni nemaju sporenje kada je u pitanju jezik, oni nemaju sporenje kada je u pitanju njihova istorija i sve ono što je za njih bitno. Kod nas to još postoji. Postoji iz jednog prostog razloga, zato što mi nemamo tu tradiciju koju oni imaju. Nismo imali tu mogućnost da mnogo ranije to uradimo što su oni uradili. Tako da mi ćemo se, što se tiče naše liste Zajednice Vlaha Srbije, u Nacionalnom savetu itekako zalagati za to, da kažem, ujedinjenje, da pokušamo da one različitosti koje između nas postoje trenutno da nestanu i da onda zajedno svi damo jedan pun doprinos u radu Nacionalnog saveta. Ja bih sada gospodina Stanišu Paunovića radije naterao da nam nešto lepo otpeva ili izrecite onako kako samo on to zna. Međutim, pošto je ovo ozbiljna priča i vaš je termin, da vas zamolim za još jedan odgovor na još jedno, mislim, interesantno pitanje. Vi ste i magistar pravnih nauka, čovjek koji može da nam kaže da li Srbija sa ovim ujedinjenjem Vlaha dobija i može da napreduje dalje? Svakako. Svakako da dobija Srbija. Dobija pre svega na toj fundamentalnoj civilizacijskoj ideji poštovanja, sloboda i prava svakog da se izrazi onako kako sam osjeća. Ne može se više to sputavati. Odnosno, ako se čini, to je nešto što je nazadno. Nešto što je suprotno osnovnim civilizacijskim postavkama današnjeg vremena. Mora se svakome dati pravo da se nacionalno izrazi onako kako to on osjeća. I tu je tačka. A to znači i priznavanje Srbije kao države, pravne države u svijetu, tako? I normalno, da. I ja opet kažem, pošto ćemo verovatno postepeno i privesti kraju ovaj razgovor,
nema rumunizacije. I prestanimo sa tim. Nema rumunizacije. Ima samo usporavanje do zaustavljanja dalje srbizacije vlaškog življa. I ni podaštavanja tog življa kroz to. To je osnovno što želim da kažem. Da bi se ovaj vlaški narod mogao dalje razvijati, osnovni preduslov jeste da ima svoj priznati jezik. Bez jezika nema. Mi govorimo o nekoj razlici među nama, pa kažemo Krajinci su jedan dijalekt, i tako rekao bih. Kažemo Borani drugi, mi ovamo Homoljci treći, Bufani tamo, oni pak ne znam koji četvrti i tako dalje. Zašto je to tako? Zato što nismo imali školu na svom jeziku. Škola je ta koja niveliše te razlike. Pa zar u srpskom jeziku nemamo mi tih raznih dijalekata? Pa šta je Pirot? Bio sam, živeo sam tamo u tom kraju. Pa Niš, pa Vranje. Pa zar nema razlike među njima u govoru? Ali u javnim nastupima nema, zato što je škola na srpskom jeziku, srpski jezik, to na neki način iznivelisao. Prema tome, toga će biti i kod nas. Ako budemo konačno dobili svoj jezik, zašto se zalažem? Dobro, gospodine Balaševiću, vaš iznajmljeni termin polako ističe. Ja kažem, nije ni moje da vas previše, ja sad uvodim u priču i da pitam, ali je vaše pravo da kažete sve što imate, pa da ja ne bih nešto ispustio. Evo, molim vas ovako na kraju da kažem ono što nismo rekli, ako ništa drugo, za kraj naše priče. Mislim da smo u toku ove emisije dotakli sve ono što je bitno i vezano za Vlaški nacionalni savjet, za Vlašku nacionalnu manjinu, za listu Zajednica Vlaha Srbije, dr. Predrag Blašić, koji se nalazi pod rednim brojem 2. I mislim da, evo na samom kraju, ja hoću da pozovem građane Vlaške nacionalnosti koji su se upisali u posljednji birački spisak da izađu 6. juna na izbore, da izađu i da glasaju, zato što je veoma bitno formiranje Vlaškog nacionalnog savjeta, da daju podršku onima za koje oni smatraju da su najbolji i koji će po njima voditi nacionalni savjet u naredne 4 godine. Mi imamo svoju listu, kvalitetnu listu, na čelu sa gospodinom Stanišom Paunovićem, i mislimo da možemo da zaslužimo njihovo poverenje i da ih nećemo sigurno razočarati u periodu od 4 godine dok bude trajao mandat nacionalnog savjeta, tako ja njih pozivam da izađu da glasaju za listu broj 2. Oni koji se nisu upisali imaju još vremena da se upišu, tako? 21. maj je već prekosutra. Tako da. Dobro, hvala vam i da damo našoj legendi, eto, još jednom reč. Postavio sam pitanje na početku, s obzirom da znamo ko ste, kako ste u stvari smogli snage, u stvari šta ste vi to videli ovdje da bi se uključili u ovaj ozbiljan posao. Evo na kraju da vas pitam, da li ste stvarno optimista i niste se pokajali sigurno što ste se prihvatili ove ozbiljne obaveze?